Arambai News Guwahati da mitilongi pau tabiribasingbu ihan hanbumuktada chingangbam Susitrani na kurumjari. Hojing asigi samlappa maribu pau sing lobirase. Ngasi Kokrajharda Assamgi cabinet mifam phamkre. Mifam asida maribu warib kaya lawki haina mifam lorba matung CM Himanta Biswa Sarmana paumi singda phongdoraki. Maakna phongdolakhibasingi manungda Boro Medium School class 10 fawbatang hana lairamba adu class 12 fawba chaliba chahi asidagi hauragani. BTC da SC ST amadi OBC gi reservation amara moiduna Boro lon gi oza hangduna lairamba sing adugi chayet naba santainaraduna Boro Medium gi oza sing lauragani. BTC area gi lambi seminabagi damak lupa crore chonga kaitholagani. BTR da college tara provincialize tongnanabagi ayaba BTC lengakta pikre. Guwahati University Bill mathang assembly session da thangatlagani amadi assembly session asi September 12 dagi phambagi warepsu laukre. Ariba ain nipunipan kakthatpagi warepsu ngasi phamkiba cabinet na warep laukhe. Laklibo October 10 dagi miyoi lak yankai da lemna cheng yelagani su haire. CM na makata aduna chahi khudingi mathang chahi habadi English ingani kulhumdoi dagi hauraga March 13 bu mairoi singi numit habadi Students Day haina pangthoklagani haiki. Boro iholu singkiba Boro fana Boro community gi empowerment ki damak tawramba khudol singa dibu ikai khumnabo utpoina maki mapok numit habadi March 13 asi mairoi singi numit haina ngaklagani haiki. CM na Dotomagi Tulunga Puri Laiba Boropa Upendranath Brahmagi Leron Chan Kiba Mapamadu Chatuna Ikai Kunaba Udki. Hariba Borofa Punkibagi Mapamasi Lupa Crore Tara Changna Semgat Nabagi Damag Urep Uyung Su Tamlamke. Assamgi Nagaw Civil Hospital dagi angang ani huran kibagi thokdok ama thokre chahi ahumgi angang ama lupa lising ni panda yonthokpagi wathok amasu lakle angang asigi mama hokibo August 12 maina chaktuna hospital asida pukhalakhraba matung hokibo August 15 da leikhide adubu mahaki chahi ahum khakta suriba angang asi attendant amana yonthokre haina nurse na police amadi paumi singda phongdorakhi ngakningai oribade nupi asigi hakchang lowba maki mapuroibasu lakhide aduga hakchangsu kanagumba amatada khanghallamdana leiron chalamkhi tungda lebak tawkhaiduna mongphamdagi nupi asi postmortem gi damak puthorakhi panbayai chahi nipan gi angang amasu hariba hospital asidagi mangkhre angang asi su yonthoklamlagani haina nurse na phongdorakhi police na angang animak thibagi khongjang leptana changshile. Guwahati de laiba private bank amagi deputy manager ama Guwahati Gitanagar police na phakre maki makhutagi private bank amagi amasung atopa bank amagi ATM card taruk loinana bank passbook kaya su phangkhi hariba ATM singasi bank ki customer singini tongan mafam kaya dagi ATM ki khuthangda sel mahakna lokthoklamkhi Hauzik Pauba ATM card singi kuthangda mahakna lupa lakh amaga lising humbudra manga lokthokre haire. Mongoldoigi Iptisun Hok Chaudhary Kauba Chahi Kuntaret ki miyoyasi Jorabad Tinyali de laiba private bank amagi employee ni haire. Jihadigi mayokta micham miyamna akanba action lokhalakle. Gwalpara da jihadi ani na lairambani chingnaba pakhanama mayam changduna thugai khre mkhoi ani asina English ani kun amadi English ani kuni thoigi manungda tongan mafam kaya da madrasa da takpi tambiramki haire AQIS amadi ABT gi members sing asi hausikti lot khre su haire Assam gi Barak Tampaki Hailakandi district ta ngarang maina chingbadagi chahi mari khakta suriba angang ama yaungna imung amagi miyoi ahum amadi yumlonaba miyoi ama leikhidre thodo asi nongmaijing numit ki numidang pikliba angang asina mai chatpa wire ama pairubadagi angang asigi mama mapa anina changchilaktuna machabu kananaba hotnakhi amadi yumlonaba adunasu angang adubu kananaba hotnabada punna maina chingduna makhoi marimak leikhidabane Assam Manipuri Women Literary and Cultural Organization Hozaina Sindana Gochara Manipuri Royal Club and Library Gochara da Saireng Jagoy amadi art competition pangthokre
थौरम असिदा उसारानी शर्मना मयाई तंगबलदा रेणुका देवी सेराम नंद किशोर मैतै टी.एच. बाबातोंबी अमदी मैस्नाम ब्रज किशोर सिंहना लुबसिगी थबक थौरम कयागी मतंगदा संदोकना वा ngangkhi थौरम असि लुबसिगी गोत्रा मसागी सेक्रेटरी प्रभावती देवी अमदी गोत्रा पुनबा नुपी लुबना सिन लांगदुना पांथोखिबने मणिपुर हंदकता यू ngauba wireless department officer oiba mana tamthina phurambadagi saru tektuna hojik hospital la laikanaduna leiribi pofam phambi ima ningthaujam mangol nganbi chahi humpu mangagi ana layengda mateng oinanaba khudaki oiba tengbang oina LMG na ngasi ma ki mayumda chatuna lupalising taruk mateng pangre haina group asigi publicity secretary Rakesh Nauremna press thadorok pachirol amana phongdorakli Panbayai Mangolganbi Tangadagini Mapuroibasu Lay Kitre Hosikna Tera Kuraism Lerekta Baragium Amada Layduna Tera Bazargi Machi Amada Ngayonduna Imung Puzari Bane Tengbang Pibagi Kongcharaduda Group Ki Advisor Wangkemsa Samjai Secretary O Ajit Surendra Ningomba Kunjesor Mangsa Tabam Amadi Boinau Maibam Nachingbasu Saru Yaki Akalamaromda Ima Sibu Pubiramba SI Haubizam Babu Chobagi Matakta Matikjaba Aingi Bacherak Pigadabani Haina Kaithel Pambi Ima Singna Lukram Lekai Machingi Kaithel Amada Ngasi Wakat Mipam Amasu Pamkre Education की Director का Association की Mute Singa Paminaraba Matung Oza Singi Tolop Amadi Allowance Singi Head Asi Oza Singna Pamliba Adu Ohenaba Finance Department Taknaragani Haina Tazaba Pirakpadagi All Integrated Teachers Association Manipur na Chatharakpa Khongjang Matam Kharagi Oina Handokle Haina Publicity Secretary Pamei Jiona Thadorokpa Chirol Amana Phongdorakli Oza Singi Damag Association Asina Matam Namakta Lepkani Su Haide JDU Jiribam District Mandal Ngasidagi Jiribam Dagi Muthatle Haina Mandal Lasigi President MK Badaina PWD Guest House ki Conference Hall da Pangthokiba Paugi Mipam Amada Ngasi Lauthokre JDU ki Executive Body Amadi Yamlaba JDU Workers Singi Mipam Ama Pamlaba Matung Warebasi Lauthokibane Member Khudingmakna Party Dagi resign Tawba Yauna Ngasi Takiba Warep Singasi Party High Command Amadi Print Media da Khanganbagi Warep Lauthoki Paugi Mipam Aduda Mandal Regional Secretary T.H. Medajit Singh Advisor Susil Namsudra Amadi Daniel Mar Legal Advisor Mufida Haq Amadi Chief Advisor Muhammad Jalaluddin Loinana Party Worker Kyasu Sarukyaki Manipur ki CMN Biren ki War on Drugs ki Sarukamoina BJYM Manipur ki President M Barisnal Chingba team Mamana Ngarang Numidang su North AOC Yaungna Imphal East ki Tongan Mafam Sing the Chathakiba Drive Amada Drugs Nabamyoy Taramathoi Heroin number 4 Sale Kaya Amadi AK-47 ge Kapthok Chiba Maru Round Amaso Pagat Pangamkre Chandel District Headquarter da Bihar, Rajasthan amadi atopa state kya dagi laklaga ILP gi permit lauraga schedule drive tanatana ST gi certificate saraga job card pairamba kaya thengnare haina Indigenous Peoples Forum Manipur gi president Asang Kasarna ngasi Manipur Press Club ta pawmising da phongdorakhi Makoina job card pairaga sel phangde haina su claim torombaga loinana job card kakpiro haina che kaya tharambasu thengnarakhi Mamang Chayol Warang Village da Myanmar Army gi Light Infantry Regiment ki Humpumathoi Suba Company gi post amada Arakan Army na landa kiba matungdagi Mizoram gi Luangklai District da Changdafam lo balakiba Myanmari singi masing lising mangaga chamapan yaukhre hairi Luangklai da laiba Myanmar refugees singi nodal officer gi wafam matungina Chin State tagi miyoi Chatruka Taramapan Hariba District asida Haujiksu Changjafam Logduna Leire Hairi Makoi sing asi tongan relief camp sing da thamli Makoi da chananabagi amadi ate polam sing Mizoram Lengak NGO Mahiroi Loop sing Church amadi village authority sing na piri Panbayai state asida Haujik fawda makeshift relief camp chamaga marputaruk sukre refugee ayamba Myanmar gi Chin State tagini Makoi sing asi Mizoga Haurakpam Manava Ngaktani Hairibane
मिजोरम की चीफ मिनिस्टर ओरंबा ब्रिगेडियर टी साइलो की मचानुपा लालम गायहा साइलोना माकी मपाना हौदोकलंबा स्टेट की ख्वाइदगी अरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मनुंगदा अमा ओरिबा पीपल्स कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट की फमदगे पोथारगनी लाउथोखरे साइलोना लीडरशिप की फमसी सीनियर पार्टी वाइस प्रेसिडेंट वनलाल रुआतादा सिदरमखी लेबाग की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना नांगसी वाटर शेयरिंग रेलवे स्पेस साइंस अमदी जुडिशियरी की इशू क्या की मतंगदा MOU 3 न्यू दिल्ली की हैदराबाद हाउस ता खुयेक थानाखरे बांग्लादेश न प्रोविजन असिगी ओइना ख्वाइदिगी चावबा ट्रेड पार्टनर नि ngमखैदा कनेक्टिविटी अमदी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर पाकथोक चौकथोहनबा सिना लेबाग अनिमक की चौखुटपदा यामना मतेंग ओइगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना फोंदोखी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंडिया बांग्लादेश की मरी हेना चेसिनबगी मीटिंग अदुबसु थगतपा फोंदोखी कुसियारा तुरेल की इशू संतानबगीदमक्तसु हसीनाना मोदी की मफमदा थगतपा फोंदोकलमखे बेंगलुरु की इसिंग इचाव हंथब कौब लेत्रि नोंग ताबदी लेपख्रे अदुबु मौखटपा इसिंग सिंग चेनफम लेतबदगी चथोक चसिंदा खुदोंग चादब कया मायोकनब तारी लेंगाकना ट्रैफिक की एडवाइजरी अमसु नौना इशू तौरख्रे आउटर रिंग रोड सिनदनब हाइख्रे मई अमदी थकनबगी इसिंग लाक्तब निमित निनी सुरक्ले हाइरी युम अयामबदा इसिंग चंगली सीएम बंगलोगी मनाक नकपदा इसिंगना खू यौना थुमली हौखिबा चही कया असिदा असुमना अमुक्ता फाउबा नोंग तादुना इसिंग थुमबा बेंगलुरु शहरदा थेंगनद्रीसु हाइरी चैरगसिदा चही कुलहुमदोइगी नुपीमचा अमा मैना चिंगबदगी लेखितबगी पाव अमसु लाक्ले कर्नाटका की सीएम बासव राज बोमाइना हंदकी इचावसी ख्वाइदगी तमथीबा महौसागी अमांगातानी हौखिबा चही मरफुतरागी मनुंगदा मसिदगी हेन्ना तमथीबा थोक्ट्रीसु हाइरी महौसागी फिबम अमुक पुरकनबा सिविक बॉडी सिंगना तुम्बा चाबा खंगदना कन्ना होटनरी इंडिया की ख्वाइदगी चावबा कार हुरानबा न्यू दिल्ली दा फारे गाड़ी हुरानबगी किंग पिन हाइनरीबा पुलिसना इंडिया की बिगेस्ट कार थीफ हाइना थोनबा अनिल चौहान कौबा मियोय असी ngara दिल्ली पुलिस ना फाखिबने महाकना इंग 1974 कार हुरान बहौरखिबदुना हौजिक फावदा कार 5,000 हुरान खरेसु हाइरी माकी मयुमदगी पुलिस ना नोमैना चिंगबसु फागतखे माकी मथकता समूह गंदार की मची हुरानदुना ललोनबा मदी मी हाटपा यावना क्रिमिनल केस चामग मरफु पालिबने इंडिया की ओइना ODI चनीगा कुंतरुक T20 ना हुम्बुद्रा निपान अमदी टेस्ट 19 सानख्रबा इंडिया की क्रिकेटर सुरेश रायना क्रिकेट की फॉर्म नमक्तगी पोथारगनी लाउथोख्रे महागसी इंग 2013 इंडिया ना ODI वर्ल्ड कप लौखिबगी स्क्वाड यावखिबदा नदना इंटरनेशनल फॉर्मेट अहुमक्ता सेंचुरी फुबंगंबा अहानबा इंडियन क्रिकेटर ने तेलंगाना इंस्टाग्राम रील अमा रिकॉर्डिंग तौरिंगई चही 13 सुरब नुपामचा अमा ट्रेन न थेंजिनबगी वीडियो वायरल ओइख्रे थौदोग असिदा नुपामचा से फिबम थिना सोखे नुपामचा सिना केजी पेट रेलवे स्टेशन की मनाक नकना रेलवे ट्रैक का यामनमक नकना खोंगना चतुना पोस्ट तौरिंगई मनिंगदगी ट्रेन ना थोमलमखिबने लंदन दा इंग्लिश मियोय सिंगदगी इंडियन सिंगना हेना मरल मथुम लेरी मिरोल कया UK दा लेरकलबा इंडियन सिंगना लुचिंगलगा NRI सिंग इन्वेस्टर सिंग लोइनना महिमा सिंग तमनबगी दमक UK दा लाकपा महिरोय अमदी इमुंग सिंगना लंदन दा लंधुम लेबा ख्वाइदगी अचोबा ग्रुप हाबदु ओइरे इंडियन सिंग की मथंग दा लाकलिबसी इंग्लिश मैन सिंगी मखोई की मथंग दना पाकिस्तानी मियोय सिंगनी लंधुम यामना लेबगी मतांग असिदा पाकिस्तान की मथंग दा लाकलिबसी इंडिया गा युमलो नरीबा बांग्लादेशी सिंगनी अरोइबदा ngasi tentak pamaroiba pau khara कांग्रेस ना सीएम हिमंत बिस्व शर्मा मदी महाकी लोइनबिगी मथकता संजा थुमजा तौबगी मराल क्या सिरखिबगा लोइनना CBI बुथि हुंबा चथानबगी वाकत थांगलखरे मिजोराम की 9 सुबह असेंबली मिफम ngasiदगी हौख्रे मिफम असी लाखलिबा सेप्टेम्बर 9 फाउबा चथगदबने 3 सुबह अरुणाचल प्रदेश असेंबली की 10 सुबह मिफम सु ngasiदगी हौख्रे मिफम असी लाखलिबा सेप्टेम्बर 9 दा लोइरगने
ꯅꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯨꯕꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯅ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯊꯤꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯚꯔꯦꯁꯠ ꯃꯇꯣꯟ ꯂꯣꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯄꯤ ꯃ꯭ꯔꯥ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯂꯦꯞꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁ ꯀꯥꯃꯦꯡ ꯗꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्टना सतलुज यमुना लिंक कैनेलगी चेतनबगी matangda hearing chathari सेंटरना सुप्रीम कोर्ट पंजाब लेंगाकना चुंगसिनबा पामदबगी थोंग फोंदोखि हरियाणा लेंगाकनासु हौजिकसिदी चुंगसिनबगी मतमनी हाइरक्ले। यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गोयलना सैन फ्रांसिस्को लेबा गदार मेमोरियल चटपदा पाउमीसिंगदा फोंदोखिबगी मतुंगिना चाही 50 असिगी मनुंगदा इंडिया सी $1 ट्रिलियन 50 गी इकोनॉमी ओइबंगमलगनी हाइखि। DGCI ना हैदराबाद बेस ओइबा वैक्सीन साबा भारत बायोटेक के इंट्रानोजल कोविड बूस्टर डोज एप्रूव तौखरे। कनाडा के सास्काचेवान प्रोविंस कम्युनिटी अनी की मरकता मरी थांगना थिनबगी थौदोक अमदगी मियोई 10 लेखिद्रे 15 असोगपन नंखरे। अमदी क्वीन एलिजाबेथ II ना स्कॉटलैंड की बालमोरल स्टेट लीज ट्रूसपु ब्रिटेन की मथंगी प्राइम मिनिस्टर ओइना हापख्रे। ngasi na di Arambai News Guwahati da maithilon gi paw sandok chaba matang sa loisijaba ga loinana tabiriba singbo amka so hanna khurumjari।